thon ni Timothea bung thum chang so paru Pathian le khathu zong zong hi Pathian thok khuma pe kania zir tir konga te thiam lo chan tir konga te zil konga te felna zil tir konga te asot pokani. I'm going to reading NIV Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. Timothy oras dutia sao kanji tong akang sachao thu chansa na shitamya di phayar khin muktin lo mu do a phi yue phayar khin lu di song lin do tu kaung do amu myo myo ro ko pyu su chin alo nga pin sin do tu phit mi a chang awara pe chin a pyit ko pho pya chin phyaw mat swaပြုပြင်ခြင်းတရားကိုတွင်တင်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏ Timothy Quatni Dalthumnak Ame Leirukin Zathyang he adi lak in Pathian Thatwa no mi asi I betak chon piak nak cha a le pal nak chon piak nak cha a le pal mi rem nak cha a le ding te in nun nak ding chon piak nak cha a athanem mi asi Quat ni Timothy atung pi pathum afate leiruk chathiang rim hua hi pathian thok khumi pek asi I zir ok nak sang kokong nak sang nun remok nak sang ding fel nak zir ok nak sanga hlok nak asi Timothy ni na alian thum aneu som leguk pasian na asem mi te mi ching tak hi in na hoi nam kim asep thei na ding un lai siang thau pen pasian lam lak na to ahong kipia hi a thuman thutak hil na ding akhial te tai na ding aman lo te amanin po na ding amanin nun tak thei na ding thu hil na ding in aman phama ma hi he Milo Shathiam lo Timothy ti kalozir tel lova chuang to in ang lo tang khana tang kalo soi medonia toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.